Kawula Vidya Puspitarani badhe nyekar maca pat pangkur laras pelog pathet gangsal. Sugeng midhangetaken. Lu ma 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 lu 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 ma 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 nem ci 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 ro lu lu ro ci mo nem ci 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 nem ci ro ro ci nem mo 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 pat mo lu mo nem lu ci 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 ro lu nem ci 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 ro lu ro ci mingkar ing angkara akarana karenan marti siwi sinaung resmining kita sinu karta mrekartarta pakartining ngilmu luhung kang trumrap ing tanah Jawa agama